Bog Jajane, dobro. Dobar dan, gospodine. Ja najbolje. I vama. Možemo službeno. Možemo i službeno prvo popi kavu. Man, pun sam svega, mi hvala vam lijepo. S nama je gospodin Branimir Glavaš, legenda Slavonije. Dobar dan, gospodine, kako ste mi? Odlično sam, ali nemoj tako, neugodno mi je. Hvališ me odmah u startu. Odlično. A kad je tako? Valjda je tako kad ti kažeš. A znate šta ću ja vama reći? Jedini čovjek koji je za vrijeme rata opstao u Osijeku, je istina? Za rata je bilo lako opstati. Trebalo je opstati u ovih 13 godina. Ali vidite ovo, ja velim zašto Osijek nije pao, jer je imao pljavog župana što nije nikom iz Osijeka dao otići, je istina? Nisu Osječani htjeli otići, Osječani su ostali brani svoj grad. Ne bi ja mogao ništa sam da nije bilo barem 10.000 Osječana sa puškom u ruci ovdje na prvoj liniji. Prema tome, zajedno smo mi obranili ovaj grad, prijatelji moji. Znači, kako bi rekao, u smislu vas je bio, ste vi glava kuće, ne? Je tako? Pa u svakoj kući ima glava kuće, tako i u gradu u ratu bila glava obrane. Pa evo, zvao se Branimir Glavaš, ali zahvaljujući mojim prijateljima i suborcima mi smo se obranili. Recite mi za gospodina Ibrisa, kakav je on čovjek, kao čovjek? To ti moram reći ovako bez kamere, nemoj da ja sad kažem. Ne, pa recite, nema tu laži, ništa. Sutra će mi biti koalicijski partner možda, a ja nešto kažem protiv njega, a onda kaže neću jer si me olajo kod Jajana. Gospodine, demokracija je, pa smijem od svašta jest svakom. Ja sam predsjednika Jačana poslao u Kujac. Čuj, lako tebi, ti si neovisni novinar. A ja ne smijem reći svašta, ja moram reći ono što Ibrik želi čut, jer možda sutra koaliramo. Znači, vi ste u jednom juci kukavica. U politici moraš glumiti kukavicu kad zatreba. Moj prijatelju, treba opstati 13-14 godina u politici. A dajte mi recite na kraju ovog sad razgovora našeg, zašto propada ženski nogomet? A ženski nogomet, komunisti vodili ženski nogomet u zadnje 4 godine i nogomet propao. Da je HDZ vodio taj nogomet, ja vjerujem da bi sad bio ženski nogomet osječki prvi u Hrvatskoj i ovdje u ovom dijelu Europe. Komunisti su ga uništili. A jeste vi komunista bili? Makar šta, nikad ja komunista nisam bio. Ja sam ti... Lažete. Nikad, moj prijatelju. Nikad crveni nisam bio, nikad. Ja sam ti HDZ-njara već 14 godina. Sam ja crveni, velite sad da ovo. Imam i ja crvenu jaknu, vidit ćeš tu kad uđeš kod mene u kancelariju. Slučaj, dajte mi recite kretenčino šuti. Dajte mi recite kakva će sad situacija biti u Osijeku, hoće biti dobra ili u Slavoniji šilja Slavonija, hoće se malo popjati ili neće. Kad smo mi na vlasti, ja sam HDZ-ova. Sad mi njih moramo slistiti 18. i Ibriksa i one komunjare koji su vladali županijom i bit će situacija posle 18. kad pobjedim izvrsna, ali nemoj reći Ibriksu da sam ti to... A to će on čut na televiziji. Ma to ti sjeci, cenzura za... Nema isječke tu. 100 kuna mi daj. Ajde odmah da vidimo. Reci Željku, ja sam s njim prijatelj, da to izraže, da me ne oda Ibriksu, jer kaže možda ćemo koalirati, ali ćemo mi njih srediti na ovim izborima. Sigurno? 100%. Razbit ćemo ih ko beba zvečku. Znači vi ste protiv Ibriksa? Nisam ja protiv Ibriksa, nego njega... Kao čovjeka, dajte mi recite, opišite njega kao čovjeka. Mene ne interesuje politička, već kao čovjeka, je on dobar ili nije? Kao čovjek je izvrstan, mi ti se sastanemo, dogovorimo šta ćemo napraviti, onda Ibrik se održi preskonferenciju i kaže da se sa mnom nije sastao, a ja klimam glavom da nismo.
da se nismo sastali. Mi u 4 oka dogovorimo, a kad on drži preskonferenciju, on priča svoje, a ja pričam svoje. Onda se opet sastanemo poslije, dogovorimo šta ćemo napraviti sutra zajedno, srušiti komunističkog župana, srušili ga i idemo sad dalje, novi izbori. Ibriks, kako ti se piše, Bog me najebo si, od mog prijatelja župana Glavaša. Zahvaljujem gospodinu Glavašu što nas je jako ugodno udomačio. Gospodine, još jednom od srca vam čestitam i pravi ste domaćin. Slavonija i Slavonija, savelite. Hvala i tebi, samo molim te, deka to budeš montirao taj prilog, gdje to malo, nemoj me svađati s Ibriksom, treba će mi poslije ovih izbora možda zatreba koji vijećnik, pa u koaliciji da zajedno damo poglavarstvo i župana. 100 kuna dogovoreno, daj odmah. Kuna, prijatelju, ali me nemoj, molim te, prevariti. To, ja ću to gledat, ali ne budeš... Hvala lijepo. Ne budeš li izrezao? Ja, zbisio, on je meni dao 100 kuna.